Hi guys, welcome back to Sin. Tentang sengi kuat penitu ipi ba. Bun pedang jupi. Bun pedang jungi ki kasih benar. Ki ba kuat pencina konten. Hapu YouTube tamba. Bun pedang ki ba la le Henry. Tang sipang par ki YouTube de kam tri kamera. Okay. Tengah dengan oi pimta. Lada pim la chania. Yak ek ba pile. Tempo harus eru. Lada pim la banyak sya. Yak ek ba pile. Kada rumpuh rasa eru. Tadi nak tak kadang nak kuat IP ban nak kuat IP bapin sentuh ya ka YouTube. Maka nama ka YouTube kajing si jong ka kaya par nak kiwe. Maka nampo Facebook pila banyak konten monetization pila bandu ru pila bandu spang du. Okay. The bun pedang supik bekali hapo Instagram hapo Facebook hapo YouTube hapo TikTok ni kita mah. Cái main fokus pangide ban le te fokus hi pide ban le de ka YouTube okay nomor katuka CPM ka RPM jong kana ka YouTube kalong he okay kajing siu jong ka YouTube kalong he ban ya gitu ki Facebook apo Facebook punya 60k silap ke views punya kan $10 $1 jadi apo YouTube pak kai par हमारा पे YouTube का जिससे पे कंडे पे या किसी लोकल कंटेंट कोई किसी कंडे पे नडू संपो तुमका लना आरपो तुमका या नडू कता 1000 ngot kino pe ada dan 1000 view ya kitu video jong pi penyo arpo tuमका laipo तुमका संपो तुमका संपो sejong ya hadu ki sanspa bila penyo ka besa kitu ka content jong pi besa ke lada day ka business kam he ikandir kajing siu ka kampar ag vlog sini kita ru kampar dah ta lada basic bahagine ki education ru kalong katuk system jong ka jing siu hapo YouTube kampar kam he katuk jing siu lada pi fokus but ban le be mang la kasni ban post be ka video kana video sna be kana video bem lada pi continue ban post continue ban sna video termot kato kajing terus ton jopi kan siso ako bisni kajing balai content monetization ako YouTube da TikTok kaya tapos na plan jung ki ba ang ba apo Instagram nila yo kita views ki ba dikilak tambangin pat yo tengah ngakwa bang pensung tu kana kawai kalong ba apo Instagram penyo link bagi sponsorship dia bagi brand pila ban promote itu di brand pila ban promote itu ki sponsorship dia link bagi itu stiker apa ki video jompi tolong kunta but kumjuru itu ki affiliate marketing kalau tapi join pada apa ka Facebook content ru ka Facebook content monetization kam dei best tang ya ka nika ya kana ka performance jompi pide mesung tu advertise ya ki products lo jam